Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 30 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ni icuka cyo gutembagaza ubutegetsi kiriko kiravugwa aho Sebarundi bivugwa ko yikanze kudeta ivyatumye asubika urugendo yari kugirira mu gihugu c'Ubufaransa. Na amakuru akomeye harimo ivyibanga bimaze gutangazwa nabo muri Service Nationale de Renseignement ndetse nabo mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abakora mu rwego rwa polisi y'igihugu bamaze kugaragaza ibiriko biragenda vyibonekeza. Turazoro kubabwira ibiriko biragenda bitangazwa ndetse nuko kugeza ubu ngubu vyifashe, aho rero bitangazwa ko ari destabilisation institutionnelle, bikaba rero bijanye n'ibiriko biragenda bigaragara. Turaza kubabwira discipline militaire uburyo yahindutse, turebere realite constitutionnelle uko ivuga ndetse n'ibiriko biragenda bigaragara Muramvya, Ngozi, Gitega ari kugaragara alerte maximale. Turaza kandi kubabwira ibiriko biragenda bikorwa na Police Nationale du Burundi. Turaza kubabwira controle du territoire uburyo zihagaze ndetse n'inyifato y'ibiriko biragenda biboneka. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bigaragara bijanye n'ibiriko biragenda bigaragaza ko hari gukorwa operation reconnaissance mu buryo budasanzwe. Bitangazwa ko rero hari n'ushobora kuba yahita atabwa muri yombi ivyihuse mu buryo bwa giturumbuko. Ni muzero tubane kuri urupapuro rwanditseho aya makuru akomeye arabana n'umutekano ndetse na politike, bikaba rero ari bigezweho kuri uyu munsi wa kane biri kwigenekerezo rya 30 gitugutu 2025. Kuri dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucikwa cyase gucererwa kuronka amakuru tubashyikiriza ngaha. Ndatangira nkubwira ko mu gihe amakungu yarategereje kubona President Evariste Ndayishimiye yitabira inama ikomeye i Paris yateguwe na President Emmanuel Macron hamwe na Florence Gabe ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Ku munota wa nyuma ibintu vyarahindutse. Inkuru ya mbere yemeza ko umukuru w'igihugu yakuwe ku rugendo rwiwe n'amakuru y'ibanga yerekeranye n'umugambi witembagazwa ry'ubutegetsi kudeta wari umaze utegurwa n'abahoze mu rwego rwo hejuru mu gisirikare n'abanyapolitike mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Umugoroba wo kuwa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 28 gitugutu abakozi bo mu biro vya perezida baramaze kwemeza urutonde rw'ingendo. Indege ya perezida yari yateguriwe guhaguruka isaha 4 z'ijoro iva ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye ijanye Perezida Ndayishimiye n'intumwa zimwe na zimwe za diplomasi. Ariko nk'uko umwe mu basirikare bo hejuru muri Force de Défense Nationale du Burundi yabibwiye itangazamakuru mu buryo bw'ibanga, yatubwiye ko uburyo bw'ibanga ibintu vyahindutse mu masaha make. Yagize ati hari ku isaha ya saa tatu n'igice amakuru ava mu rwego rw'ubutasi Service de Renseignement yerekanye ko hari umutekano utari wizewe mu rugo rwa perezida. Hari indongozi zimwe na zimwe ziri mu gikorwa cyo kugerageza gucagagura discipline militaire. Yavuze ko umusirikare utashatse kwivuga mu mvugo y'uyu mu ofisiye. Hari amakuru yemeza ko mu masaha ya saa 3 z'ijoro abasirikare bo mu gice cya Etat Major General d'Armée bari batanguye kuganira n'abahoze muri composateur XS CNDD-FDD ngo bashobore guhindura ubuyobozi mu gihugu. Uwo mugambi nk'uko bivugwa wari wateguwe ku buryo President Ndayishimiye atari kumara amasaha 24 atarafatwa nkuko bitangazwa. Mu gihe rero aya makuru yacurutse ku mbuga ngurukana bumenyi imbere muri Service Nationale de Renseignement, hari abatanguye igikorwa cyo kwagura ubutasi mu gihugu cyose. Umwe mu bakozi bayo waduhaye amakuru yagize ati duteye ivyatsi abagirizwa kuba muri plan de destabilisation institutionnelle, harimo bamwe mu bagenero na brigade bahoze ari abasirikare bakuru mu ntambara CNDD-FDD. Hari n'abanyapolitike barondera kugarura influence yabo mu rwego rw'igihugu. Iryo jambo destabilisation institutionnelle rikaba risobanuye mu Kirundi guhungabanya inzego z'igihugu. Abarundi benshi
bari batanguye kwibaza nimba ibi bitoba bifitanye isano n'ifatwa rya General Bertin Gahunga, umusirikare ukomeye wafashwe mu kwezi kwa Nyakanga 2025 bivugwa ko yafatanywe n'amakuru y'ibanga yerekeranye igikorwa cirikwa ry'ubutegetsi mu gisirikare cy'u Burundi. Ibintu byahindutse mu buryo butazwi n'ahantu hose. Umwe mu bagize Commandement des Opérations Stratégiques yatubwiye ko mu masaha 12 yahera hakozwe igikorwa cyo kongera loyalité constitutionnelle, gukomeza kwiyemeza gukora mu mabanga y'itegeko nshinga hagati y'abasirikare bakuru bose. Abasirikare bamwe bari baratanguye gucika intege kubera ibibazo by'ubukene, ariko igihe twumvise ko hari umugambi wo gukora planche twahise duhagarara hamwe. FDNB ntiyashobora kwihanganira ko discipline isumburwa, niko yavuze. Nkuko rero bigaragara kudeta ikaba rero bivuga ko yashoboraga kuza kuba. Abasirikare bo ku birindiro bikomeye vya Muramvya, Ngozi na Gitega barahawe itegeko ridasanzwe ryo kuba maso mu gihe indege za gisirikare ziri ku kibuga ca Bujumbura ziri mu buryo bwa alte maximale nkuko biriko biragaragara. Kuva mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu w'indwi, abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura babonye ibintu bitamenyerewe. Imodoka za Police Nationale du Burundi ziri mu mihanda myinshi zirimo abapolisi bafite ibikoresho bidasanzwe. Umwe mu bapolisi bakuru yavuze ati twahawe amabwiriza yo gukomeza control du territoire kugira ngo hatabaho guhungabanya umutekano sécurité intérieure. Twari twamenyeshejwe ko hari ikibazo bikomeye by'abarindira perezida igihe yoba ari hanze. Ijambo control du territoire rero rikaba rijyana n'ibiriko biragenda bigaragara by'imyiteguro ikomeye ndetse n'urujya n'uruza rusa naho rwamaze guhagararaho. Bigaragara ko ibikomeje kugenda bikorwa bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi byibonekeza. Kuva mu mwaka wa 2024 mu gisirikare cy'u Burundi haramwe hagaragara kutumvikana hagati y'abahoze ari abasirikare ba CNDD-FDD n'abayihoze n'abari mu gisirikare gisha. Nkuko rero byagiye bigaragara, hari abavuga ko bamwe mu basirikare bakuru badashimishijwe n'ingingo zimwe na zimwe zafashwe Ndayishimiye, harimo nko gusubizaho mu biro bamwe mu barwanyi b'ishyaka CNDD-FDD bari barahunze. Umwe mu bantu ku rwego rwa politike utifuje ko amazina ye atangazwa yagize ati hari abantu batabona neza politike ya Ndayishimiye yo gukorana n'abanyamahanga cyane mu bijanye n'umutekano ubwegereye. Yavuze ko abari bariko baragambirira gukoresha amahera yavuye mu bikorwa vya korabosiyo yo ku rwego rw'ubutaka. Kuba perezida atagiye Paris kwitabira inama yateguwe na Macron vyatumye habaho guhangayika mu rwego rwa diplomasi. Ambasaderi w'Ubufaransa Sébastien Monanto yaramaze kwemeza urubuga rwa X ko Ndayishimiye ari kwitabira iyi nama, ariko mu masaha make habaye itangazo rihishije rivuga ko Burundi buzohagararirwa n'abandi bantu abatavuzwe amazina. Umwe mu bakozi ba diplomasi y'u Burundi yagize ati une tension diplomatique car le président François est servi du Togo. Bari bakeneye Ndayishimiye asobanura aho bahagaze ku kibazo cya Kongo n'umutwe wa M23, kuba tagiye gusigura ibintu bibiri, ko igihugu kiriko kirengera ubusugire bwacu canke ko hari crise interne politique. Nkuko rero bigaragara, amakuru y'ibanga avuye mu rwego rwa Service National de Renseignement aravuga ko bari inyuma y'iplan bari bashyizweho uburyo bwo gukoresha abahoze mu gisirikare cya CNDD-FDD bagiye mu kiruhuko hamwe n'abahoze muri Force de Défense des Collines mu mugambi wari ufise izina ryise wiswe Operation Reconnaissance. Abo bantu rero bari bafise gahunda yo gufata ibirindiro bimwe mu gihugu mu gihe perezida yaba ari mu rugendo hanze. Twabimenye hakiri kare kandi tukaba twabihagaritse nkuko ubi bizatangajwe ku mbuga ngurukana bumenyi nko kuri X na Facebook. Abanyirundi batandukanye baratanga kwandika ibijyanye n'intambara y'imbere cyangwa se coup d'etat ya kabiri. Hari abavuga ko Ndayishimiye ari gukora nkuko Pierre Buyoya yigeze gukora mu mwaka w'1993 mu gihe yaburijwemo ihirikwa ry'ubutegetsi ryari ko rirategurwa. Ku mugoroba ku wa gatatu ibiro vya perezida vyasohoye itangazo rivuga ko perezida yishimiye gutegerezanya inzego z'igihugu imbere yo kwitabira ibikorwa vy'amakungu, ariko abasasanguzi bakabona ko iryo tangazo ryari uburyo bwo guhisha crise de confiance
institutionnel, kutizera hagati y'inzego z'ubutegetsi zitizerana. Umugambwe CNDD-FDD umaze imyaka irenga 20 ku butegetsi urumwe bikomeye. Hari amajwi avuga ko hari umwiyumviro wo gusubira ku buryo bwo gutora ibwirizwa nshingiro rishasha kugira ngo Ndayishimiye aronke manda y'itatu, ariko bamwe mu basirikare bakuru ntibavyakira neza. Abasasanguzi bavuga ko ibi bishobora kuba ari byo vyatuma hariko barashaka kumukura ku butegetsi. Ubufaransa n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bavuze ko bariko barakurikirana avec une attention particulière uko ibintu bigenda. Umwe mu bakozi ba diplomasi yagize ati Uburundi bufite role strategique mu karere, ko habonetse amakuru yirikwa ry'ubutegetsi biratuma amakungu yongera guhagarika imishinga y'inkunga nka projet de coopération sécurité n'indi itandukanye. Abasirikare bo ku rwego rwo hejuru baravuga ko ibi bikorwa byo gukomeza ndetse no kubungabunga bikomeje kugenda biba bigomba kuba bizashyirwamo imbaraga kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, bikomeze kuba bizamera mu buryo ubudasanzwe. Kugeza ubu rero benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba baravuga ko Perezida Ndayishimiye ubu ari umwanya wo kwibaza niba yakwigegereza bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa niba yakomeza gukoresha ingufu z'abamushyigikiye gusa. Abasasanguzi baravuga uburyo azofata iminsi 30 izaba kugira ngo arebe niba ibintu bihagaze mu buryo ashaka. Mu gihe abategetsi bandayishimiye buri ko burongera gukora surveillance militaire no gukaza ubutasi, abanyabarundi bariko baribaza niba ibyo ari uburyo bwo gukingira igihugu canke uburyo bwo gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko kimwe kirizwi, ku mugoroba wo kwigenekerezo rya 28 Gitugutu indege yagombaga kwerekeza i Paris ntigeze yaguruka, kandi ayo masaha yanditswe mu mateka y'igihugu nk'igihe Perezida Ndayishimiye yikanze coup d'etat fantôme ishobora kuba yari igiye kuba yaba muri iki gihugu. Ibi rero ni bikomeje kugenda mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko umutekano uri gucungerwa mu mbibi z'igihugu mu buryo ubutari ko busanzwe, nk'uko rero abakurikiranira hafi biri kugenda biba babitangaza. Aho rero bavuga ko kugeza ubu ibintu bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo, abandi bakavuga ko hakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda bakekwa ibijyanye no kuba baba bahungabanya umutekano mu bice bitandukanye. Dukomeje n'andi makuru turababwira ko rero hari andi makuru avuga ndetse anagaragaza abandi bakomeje kugenda bavugwa mu bikomeje kugenda biba, ndetse bikavugwa ko hari umwuka utari mwiza hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'igisoda cy'u Burundi, aho bitangazwa ko hari umuntu Evariste Ndayishimiye yafunze maze Prime Niyongabo akajya kumufunguza. Ibyatumye umwuka utari mwiza ukomeza kugenda wibonekeza. Dukomeje n'andi makuru avyanye n'ubundi n'ububanyi n'amakungu, reka tubabwire ko Perezida Kagame atitabiriye inama yagombaga guhuriramo na Kisekedi kwa Macron. Perezida Paul Kagame ntabwo yitabiriye inama mpuzamahanga yiswe iyo gushyigikira amahoro n'ubukire mu karere k'ibiyaga bigari iri kubera i Paris mu Bufaransa. Nk'uko bigaragara ni inama yateguwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa afatanyije na mugenzi we Faure Gnassingbe wa Togo. Ni inama by'umwihariko iri bwibande mu bikorwa by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hamaze imyaka 4 hari intambara ikomeye iri gusakiranya ingabo za leta n'umutwe wa AFC ndetse nuko ibihugu byo mu karere byafatanya mu guhuza ubukungu bwabo, nk'uko biriko biragenda bigaragara kandi binavugwa. Ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu bayobozi batumiwe muri iyi nama. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye ikinyamakuru Lapoe ko ari we uza kuba ayoboye delegation y'u Rwanda yitabiriye inama mu kimbo cy'umukuru w'igihugu. Perezida Tshisekedi nyuma yo kwemerera Macron ko azitabiriye inama ubwo bahuriraga i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi guheze, biteganyijwe ko yitabira aherekejwe na benshi mu bakora mu biro bye. Abandi bitabiriye inama bari mu mushyana wa Perezida Donald Trump kubirebana na Afrika, Mossad Bourous na Mohammed bin Mubarak Al Kahan uzabahagararira Qatar, Vice President wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Kaja Karius
cyo kimwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'ibihugu bya Angola, Togo n'Ububiligi. Bintou Keita kuriye ubutumwa bwa MONUSCO na Bruno Remarques usanzwe ari umuhuzabikorwa ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu muryango w'abibumbye, nabo baritabiriye inama batumiyemo igihugu cya Uganda n'u Burundi. Nk'uko rero twabibabwiye, bikaba rero bivuga ko iyi nama iri buze kurebera hamwe uko ibibazo biri muri aka karere bizakemurwa. Kugeza ubu rero ntiharatangazwa cyangwa se havugwe uko biri buze kuba byagenda, niba Tshisekedi Tshilombo ari buze kongera kwitakana ibihugu by'amahanga, dore ko atari ubwa mbere yumvikanye yanga gusobanura ikibazo muzi, ahubwo akavuga ko bikomeje kugenda biba ari ibintu bidafite aho bihuriye no kurwanira inyungu z'igihugu cye. Reka dukomeze amakuru yacu tubabwira ibiri kugenda bivugwaho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarenga 300 bakatiwe igihano cy'urupfu mu mwaka wa 2024. Umuryango mpuzamahanga w'abakristo barwanya iyicarubozo akate watangaje ko kuva muri 2024 inkiko zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakatiye abarenga 300 igihano cy'urupfu. Mu kwezi kwa gatatu 2024 guverinoma ya Kongo yafashe umwanzuro wo gusubukura igihano cy'urupfu cyari kimaze imyaka irenga 20 gisubitswe. Isobanura ko ishaka kurwanya ibyaha byiyongera birimo kugambanira igihugu n'ubujura bukorerwa mu miji. Abenshi mu bakatiwe iki gihano ni abarwanya intambara yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, barimo abasirikare ba leta, abahamijwe guhunga umwanzi, abasivili bamwe mu banyamuryango ba AFC bahamijwe kugambanira igihugu. Mu bakatiwe iki gihano harimo Colonel Nangu uyobora AFC, Bertrand Bisimwungirije, General Major Sultan Makenga uyobora ishami rya gisirikare ry'Iruriro, na Joseph Kabila Kabange uyoboye iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019. Urubyiruko rwinshi rw'abashomeri rurimo urwabaswe n'ibiyobyabwenge ruzwi nka Kuruna narwo rwakatiwe iki gihano nyuma yo guhamywa icyaha cy'ubujura bwitwaje intwaro bakorewe mu gisagara cya Kinshasa. Harimo n'abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi mu kwezi kwa gatanu 2024, bari bayobowe na Christian Malanga ndetse n'abashinzwe gukorana nabo nk'inzobere mu bumenyi bw'igisirikare Jean-Jacques Wondo ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi n'ab'Abanyamerika. N'Abanyamerika bari barakatiwe iki gihano bararekuwe nyuma y'igitutu bashyizweho na leta bashyize kuri leta ya Kongo basubira mu bihugu byabo, abandi baracyafungiwe i Kinshasa. Kuri ubu aba bakuru n'abakatiwe igihano cy'urupfu, leta ya Kongo yabateguriye gereza icungiwemo umutekano bikomeye ya Ngenga iherereye mu ntara ya Sud Obange, niho bafungiwe mu gihe bategereje kwicwa. Umuryango akati ugaragaza kugeza ubu ko nta makuru aremeza niba abakatiwe igihano cy'urupfu muri Kongo baratangiye kwicwa, nk'uko rero babigaragaza bakavuga ko kuri ubu ari ibintu biteye impungenge. Mu yandi makuru akomeje kugenda agarukaho cyane, urukiko rukuru rwa gisirikare Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye umusirikare Ajida Asal Eba igifungo cy'amezi 12 gisubitse azira gusomana n'umukunzi we yambaye impuzankano z'igisirikare. Uyu Abibi wakoreraga mu rwego rushinzwe iperereza n'umukunzi we kwigenekerezo rya 19 Gitugutu bagiye kwifotoza muri Law Studio. Amafoto ateguza ubukwe bwabo uteganyijwe kwigenekerezo rya 31 Gitugutu 2025. Ibibazo byavutse ubwo Law Studio yashyiraga amafoto n'amashusho yabo ku rubuga rwa TikTok, kuko Ebabi yahise atabwa muri yombi ku igenekerezo rya 24 Gitugutu. Ubushinjacyaha bwa gisirikare ku igenekerezo rya 28 Gitugutu bwabwiye urukiko ko Ebabi yaharabitse igisirikare cy'igihugu anarenga ku mabwiriza y'ubuyobozi. Byose byashingiraga ku kuba yarasomanye yambaye impuzankano. Ebabi yabwiye urukiko rwa Law Studio ko yemeye ko ariyo yashyize ari amashusho n'amafoto kuri TikTok itabanje kumusaba uburenganzira, bityo ko ariyo ikwiye gukurikiranwa byangombwa ikabihanirwa. Ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cy'imyaka 10. We asubiza ati urukiko nirungira umwere nzashima Imana, nirumpamye cyane nabwo nzashima Imana umugenga w'ibihe nibiba byose. Ku mugoroba ku igenekerezo rya 29 Gitugutu urukiko rwahamije Ebabi kurenga ku mabwiriza agenga igisirikare rumukatira igifungo gisubitse. Bisobanuye ko Ebabi azakora ubukwe nk'uko biteganywa, ariko igihe cy'amezi 12 asabwa
kwitwararika kugira ngo atongera kuba yatabwa muri yombi. Reka twumve nibi ngibi abatama batubwira ibiri kugenda biba. Turi kuvugana iki Teritwari ya Masisi, ibibazo bikomeje kugenda biba ibibazo muri Teritwari ya Masisi, kuko ubu uduce twinshi dutandukanye uyu mutwe ukomeje kudeployingamo abasirikare benshi cyane kandi biri guturuka ku kikango gikomeye uyu mutwe ufitiye FARDC, nyuma y'uko biri kuvuga ko FARDC ibice byinshi biri kuvuga yuko bamaze gutegura kongera kugabamo ibitero by'indege za Sukhoi 25 drone ndetse kandi n'ibindi bikoresho bitandukanye bigiye gukoreshwa mu kugaba ibitero kuno mutwe mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ubu rero ku ikubitiro Teritwari ya Masisi ni imisozi yegereye ahitwa Rushowa, ni imisozi yegereye za Kazinga, ahitwa za Bogawo, iriya misozi yegereye ahitwa za Rushebere, za Kirembo, iriya misozi ahari za Habura, iriya misozi ya Bihambwe, iriya misozi itandukanye yegereye ahitwa za Burora, utibagiye Kanja n'ahitwa za Ruwashi n'ahandi hatandukanye. 23 yatangiye kwa deployinga abasirikare benshi cyane, bigaragaza yuko rero Teritwari ya Masisi naho ikikango ari cyinshi, ukurikije buryo ki uyu mutwe ukomeje gukaza umutekano mu buryo butandukanye nubwo twabibonagamo, kandi ukaba ubona yuko bikomeje kugenda biba uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi bigakorwa mu buryo butandukanye nubwo twabibonagamo muri rusange. Masisi rero ibintu ntibyoroshye, abikomeje kuzamba nyuma y'uko FARDC hari udutero shuma ikomeje kugenda igaba ikoresheje Wazalendo ndetse kandi n'aba FD n'abasirikare b'Abarundi. Biragaragara yuko uyu mutwe narewe rero waje guhumukira kudeployinga abasirikare mu duce twinshi dutandukanye kugira ngo urebe yuko nibuza yakwikura mu bibazo bikomeye cyane ishobora kuba yakwisangamo, birimo no gukurwa mu duce yoherereyemo iyi 23 muri Teritwari ya Masisi. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, ukurikije buryo ki ibintu ari hatari, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda binahindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ngayo nguko rero nibi biri kubera mu Teritwari ya Masisi. Muri iki gihe M23 amaze gutangaza ko iri gukora opération de reconnaissance des gâtés bise reco de jeu kugira ngo bamenye cyateye ibyo bitero n'uburyo bagomba kuzirinda ndetse bakabishakira igisubizo. Raporo zituruka mu biro bya M23 service renseignement militaire interne ziravuga ko FARDC yakajije mouvement tactique muri koridoro Bukombo Sake Masisi, ingabo ziri ku murongo ya mbere zikaba ziri kwifashisha abarwanyi ba Zarendo n'abacancuro b'amerceneri bo muri Bravo City, bivugwa ko bakomoka mu bice bitandukanye by'isi, harimo aho bivugwa ko ari aba Blackwater. Bikaba rero ibi biri mu rugamba ruri kugenda rukomera ku ruhande rwa M23, ibikorwa bya defense active kurinda no kugaba ibitero bikaba rero bikugaragara mu misozi ya Bukombo. Unité spéciale yobowe na Colonel Nzenze yashyize ligne de resistance ifite mitrailleuse lourde ndetse n'ibindi bisasu biremereye. Abari mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo baratubwira kandi n'ibiri kubera ku Zindaxi, aho rero bitangazwa ko ibintu bitoroshye abe na gato, urugamba rukomeje kugenda rukomera. FDNB iriteguye nkuko rero babivuga. Mutamara akomeza tubwira n'ibindi. Ahandi muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi naho twakomereza hari kuvuga imirwano no operation bigaragara neza yuko zinateye ubwoba cyane ziri kubera mu bice bya Teritwari ya Masisi, kuko hashize igihe kitari gitoya ni inyeshyamba za AFC 23 n'ubundi na Wazalendo zarwaniye mu gace kitwa Kunyumba. Ni agace kitwa Kunyumba ko muri Teritwari ya Masisi kuva n'ubundi nanone mu gitondo cyo kuri uyu wa 28 rwose byari meze nabi cyane. Ubu mu kanya nibwo umuvandimwe muri biriya bice twari turimo tuvugana ambwira yuko abonye hari na ambulance y'igisirikare cya leta Congo FARDC ijyanye abo bikeka yuko ari imirambo, abandi bakaba bakeka yuko ngo byashoboka ko ari abakomeretse barimo barajya kuvuzwa. Baciye neza rwagati mu mujyi mu gace kitwa Kunyumba. Ngira ngo Kunyumba wenda abantu batahazi ni agace gaherereye ku muhanda wa Nyabyondo Umutongo, numva n'ubundi n'ibice biba byerekera muri Teritwari ya Warikare, muri Teritwari iri aho ngaho ya Masisi.
ubwo rero ndimo mvugana na mugenzi wanjye kandi nanone ukorera kimwe mu bitangazamakuru nyine byandika, ambwira yuko rwose ngo inyeshyamba za FCM 23 arizo zateye Wazalendo, nibo batatse Wazalendo. Nuko rero ngo yo itangira kwirwanaho, ngira ngo aka gace nimba mubyumva neza ni agace umuntu yavuga ko mama 23 yari yarageze marikiza gusubizwa inyuma. ubu munsi rero bakaba bongeye gutangiza urugamba rwo kugira ngo bahisubize. Ambwiye yuko kandi nanone uburyo ibintu bimeze, inyeshyamba za 23 zagerageje nanone kwigarurira umwanya munini cyane batakaje mu kwezi gushize, ariko n'ubundi ngo bikaba bikigoye kuko Wazalendo nayo yakamejeje. Ikindi gihari nuko imodoka ku muhanda wa Nyabyondo Mutongo zahagaritswe mu by'ukuri by'agateganyo. Nicyo navuga. Iyi mirwano rwose yatumye habaho ikintu cyitwa kajagari ko ku rwego rwo hejuru, ituze ryabuze rwose. Biracyakomeye cyane muri teritwari ya Masisi nyine muri ibi bice. Umuntu yavuga yuko mu by'ukuri biri strategique cyane ugereranyije nuko situation imeze. Ibiro ni biri kubera mwabiriya bice. Andi makuru hari nuko umuryango w'abibumbye wagaragaje impungenge ko ibitero byo mu kirere bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage no kongera uburakari mu miryango y'abaturage. Nubwo ibiganiro bya Doha bigikomeje, ibikorwa bya gisirikare ku butaka biragenda bituruka mu bice bitandukanye byiyongera. Kuko rero bigenda bigaragara abaturage bari kugira ibyago bikomeye. Kuri ubu iyo urebye rero uburyo intambara mu buseruko bwa leta ya Intwaro Kongo iri gufata indi sura, biragaragaza ko hari la guerre de terrorisme generation, intambara ishingiye ku ikoranabuhanga igeze mu kindi cyiciro. FRDC iri gukoresha drone CH ndetse na Wing Long 2, mu gihe M23 nayo ifite système de barrage électronique ndetse bakaba bafite na jamming guca, ndetse bikaba bishobora kuza gutuma urugamba rukomera. Nkuko rero abatamba bakomeza kugenda bitubwira, hari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ihungabana ry'umutekano no mu bindi bice. Reka umutama tubwire no muri Uvira uko bihagaze kugeza ubu ngubu, aho bitangazwa ko naho iyangirika ry'umutekano riri kugenda ryigaragaza. Imisozi itandukanye ya hano muri Bukavu, intare zasarambwe cyangwa mama 23 ikomeje kwa deployinga icyitwa umusirikare udasanzwe. Ibi byose biri gukorwa nyuma y'uko FRDC yamaze gutangaza ndetse kandi iri kugaragaza imbaraga zidasanzwe z'uko ishaka gukuramo umujyi wa Bukavu, ku buryo n'ubundi ngo byayifasha gutangatanga uno mutwe wa mama 23 kugira ngo uyu mutwe wa mama 23 udakomeza kongera ingufu werekeza mu misozi yahariya hafi n'imisozi yegereye ahitwa muri Uvira. Ubu rero mukiri kugaragara biravuga yuko ira misozi yegereza Runingo, imisozi ya za Rungutu, imisozi ya za Kijija, imisozi ya za Kingwengwe, Kihande, aha hose FRDC iri kuhazana abasirikare. Ukabona yuko kandi ibi byose biri gukorwa uko umunsi ugenda uzaza undi, buri segonda buri munota. Ibi rero biri gutanga icyitwa biri gutanga cyangwa biri guca amarenga yuko imirwano ishobora kuba yasatira iriya misozi ya Bukavu nk'uko amakuru ari guturuka biriya bice, kuko uruhande rwa FARDC niba batangiye kudipurenga imisozi ya Rungutu, Sanje, Ruberize hafi y'umuhanda w'National 5. Uyu mutwe nawo ukaba wamaze kudipurenga abasirikare za Kamanyora, za Bugarama, imisozi y'Inyangezi. Ibitero bya Wazalendo bikaba bikomeje kugenda byongera. Nk'ubu hari operasiyo bivuga yabereye Kamisimbi yaje kubaho hagati ku mirwano yasakiranyije Wazalendo n'umutwe wa 23. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwumvishe byabereye Musheni. Ubu rero aka kanya turi kubona ku ruhande ku ruhande rwa FARDC no ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe, buri ruhande rwose ruri gutegura imirwano, kandi ubona yuko imirwano ishobora kuza gukomeretsa kandi igahindura isura, kuko niba buri ruhande ubona rukomeje kuryamira amajanja mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije uburyo ki ibintu biri gutegurwa, cyangwa se ukurikije uburyo ki biri gutegura kuri ruhande Uvira. Byo navuga yuko FARDC gukora uburyo ki ngo igenzure cyangwa se iyikontrole, ariko nanone umujyi wa Bukavu nawo ukaba uri kugaragara ko nk'umujyi ushobora kuza kuba mu bibazo mu gihe FARDC yabikomeje kugenda iwutumbiraho cyangwa ivuga yuko ishaka kwirukanamo umutwe wa 23.
ngayo ngo kororo ibi ni biri kubera muri ibyo bice ni mu gihe rero umutama ari buze kutubwira n'ubundi bijyanye n'ukuboko kw'igisirikare cy'u Burundi muri iyi mirwano, aho rero atubwira uburyo FDN biri kugenda ijya mu bindi bice. Mutama atubwira ibya FDN. Andi makuru rero umuntu yavuga ni mu by'ukuri imbaraga zikomeye cyane zirimo zirashyirwa mu ntambara n'abasirikare ba General Neva, abasirikare ba FDNB, igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri muri bwa buryo n'ubundi bwo gukomeza gufasha igisirikare cya leta Congo FARDC, bakomeje kugenda bagaragaza ikintu cyitwa imbaraga zikomeye cyane, kuko nk'ubwo ngubwo mu makuru dufite kugira ngo urabizi yuko ingabo z'u Burundi ziri muri iki gihugu zirenga hafi ibihumbi 10, biravuga yuko mu bice cyane cyane bituwe n'abanyamurenge byibura ubwo ni iperereza rimwe riragenda rikorwa n'umutwe wa twirwanaho ndetse no mu 2023 ryatangiye kujya hanze, byibura ibihumbi 8 byose ngo nibyo biherereye muri ibice byo muri Sud Kivu, aho ngo bafite ibirindiro birenga 70 muri teritwari ya Fizi, Mwenga ndetse na Uvira. Ibi rero byakomeje kugenda bihamura abaturage, niko navuga, kubera yuko nubwo ngubwo biragaragara neza yuko bari gutegura intambara ikomeye cyane ugereranyije n'uko ibintu bimeze, kuko barimo barashinga ibibunda binini mu misozi strategique ikikije n'ubundi bice bituwemo n'abaturage. Abarundi ukabona yuko ibyo bavuga kuri tele bavuga ko bagiye guhangana bikomeye cyane n'imitwe nka Red Tabara irwanya ubutegetsi bwabo, ariko amakuru akomeza kugenda hagera aravuga ko bari kugerageza kurwanya igishoboka cyose kugira ngo bibonere uburyo bahangana n'umutwe wa 23 utazafata umujyi wa Uvira. Ariko kandi twanatangiye kumenya amakuru yuko ngo bari no mu mugambi ukomeye cyane wo gushaka uburyo bacunga bimwe mu birombe byo muri Sud Kivu, nabo ngo bakajya bicukurira koruta, zahabu ndetse na gasegereti. Ni amakuru nayo tumaze kwakira rwose, kuko muri ibirindiro byose bigiye bihari harimo bimwe ngo abarundi bacunze rwose ngo ibirombe byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigacukurwa, bagahita bashakira amayira amabuye y'agaciro yo muri Kongo nyine muri ibyo bice, noneho bikaza kurangira bagize gute bayijyaniye iwabo bakayigurishiriza. Ibyo nabyo ni ibintu rwose byatangiye no kujya hanze ku buryo n'abaturage ubwabo batangiye kubivuga. Reka duhite dukomereza amakuru yacu ni Rubero, naho umutama tubwire Rubero bimeze gute. Kana situation ni hatari mu misozi y'Irubero, hongeye kumvikana icyitwa urusaku rw'amasasu mu masaha ya kare cyane. Biri kuvuga yuko icyitwa Rubero uduce twumvikanyemo urusaku rw'amasasu ni imisozi yegereye ahitwa Muro. Ahangaha Muro rero ni agasozi kitegeye Masereke ndetse kandi kakitegera Katero. Uyu musozi rero wa Muro biravuga yuko wazarendo zirukanywe mu misozi yegereza Masereke, zaje zikabanira Muro, abandi bakabanira ahitwa Baronge. Ni nyuma yuko uyu musozi wa Masereke ndetse n'ira misozi yindi itandukanye yegerewe n'uno mutwe neza Saramwe ivuga yuko abawazanindo n'abasirikare ba FARDC bahavuye bagahita berekeza ahitwa Kamukahere, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo mbere ku urugamba ubona yuko rwahinduye isura ndetse kandi rukomeje kugenda rukomera cyane. Ku ikubitiro rero hafi y'umuhanda route nationale 2 uva Butembo, abasirikare ba FARDC biri kuvuga yuko bari guturuka ahitwa za Marinde bamanuka za Kabasinze, abandi bamanuka ahitwa za Muhangi, abandi bamanuka ahitwa za Mirinde, abandi bamanuka ahitwa za Mabungu, ahitwa za Mukama, berekeza mu byerekezo bigana hafi na Musenene. Bikavuga yuko kandi izi operasiyo ziri gukorwa n'uruhande rwa FARDC, ubu gahunda bafite ngo niyo guhangana cyangwa se kwataka uruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe, hakurikijwe amakuru y'ibiri kugaragara muri operasiyo ziri gukorwa na FARDC uko umunsi ugenda uza haza undi.
ni urugamba rero ubona yuko rubuze gukubana ndetse kandi n'urugamba ubona yuko rubuze kuba ihurizo mu gihe ibintu byaba bikomeje kugenda gutya intambara ishobora guhindura isura nubwo umutwe wa M23 hari uduce wigaruriye harimo aka gasozi ka Masereke imisozi itandukanye iri hafi nangaha za Uhevi no misozi yegereye ahitwa za Katero biravuga ariko ku ruhande rwa FARDC bakomeje gucupacuma abasirikare bari guturuka za Beni bavuye ahitwa za Mpondwe Kitojo abandi bari guturuka ahitwa za Nyabirongo za Karyumba mu misozi yegereye ahitwa za Kasindi berekeza hafi ya Ishango ndetse na Kavinyonge aba nabashaka gutangatanga uruhande rw'umutwe neza Sarambwe cyangwa M23 ngo bayibuze intego ifite yo gukomeza ataka yigarura ibice byose bya Rubero ndetse kandi dore ko na gahunda bafite ariyo no gufata ikibuga cy'indege cya Butembo ndetse na Butembo ubwayo nkuko amakuru kubiri kugaragara ubona yuko urugamba rwahinduye iso ndetse kandi rukomeje kuba ihurizo uko umunsi ugenda uza haza undi ngayo ngukoro nibiri kubera kwa ziriya aksi reka tujye n'ahandi naho turebe biri kugenda bivugwa hari ibyo abaturage bariko baratangaza birebana n'ibyo bari kugenda babona reka twumve icyo abaturage bavuga ko biri kugenda biba ikindi gikomeje kugenda kigaragara bwana mumenyesha amakuru nagerageje gukubita icyumvirizo mu bice cyane cyane bituwemo n'abaturage bagenzurwa cyangwa se bayobowe n'umutwe wa M23 bigaragara ko bakomeza gukurikirana amakuru yabo sinzi nimba wagerageje kumva amakuru avuga ko Idoha M23 yeruye yuko rwose idashobora kuva Goma na Bukavu nagerageje rongewe kugira icyo mbaza bamwe mu baturage muri ibi bice cyane cyane muri Bukavu bambwira yuko ibyo bintu ngo babyumvishije ariko nanone ukabona ko hari bamwe batarimo barabyumva neza ndetse ngo bagahita babona yuko ibi ngibi ari ikibazo gikomeye cyane ngo leta iri bufate ku buryo biri bube impamvu ngo zikomeye zo kugera gutya zo kugaba ibitero kuko ngo barabona neza ko leta nayo itazapfa guhara burundu ibi bice ubwo rero abenshi baremeza yuko rwose ngo icyo ngicyo ari igikurura intambara mu buryo bweruye bw'intambara idateze guceceka mu gihe cyose M23 yaba itavuye muri ibi bice ubwo rero ni nyuma y'amakuru avuga yuko M23 nyine yabitangarije Idoha imaze iminsi iganira na Kinshasa amakuru akavuga yuko mu cyumweru gishize impande zombi rwose ngo zohererejwe umushinga mushya w'amasezerano yereka gusubizaho ubutegetsi bwa leta M23 rero ngo bikaba bivugwa ubu tuvugana rwose ngo yabyanze Goma na Bukavu ngo ntago bateze kuzahava no mu tundi duce bafashe ni ibintu rero wumva ko byateye impungenge abaturage bo mu bice bagenzura kuko bafite ubwoba yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafasha babo badateze kureka iyi mirwano ikomeye cyane ari nayo mpamvu mwumva rero hakomeza kugabwa ibitero by'indege ngayo nguko ni mugero hari andi makuru ari kuvugwa mu nkengero za Tanganyika rero naho hari kugaragara ihungabana ry'umutekano ibyatumye barungika abasirikare benshi bagomba gucunga umutekano reka rero twumve n'ibiri kubera imurenge urakoze cyane bwana mumenyesha amakuru reka amakuru yacu tuyahera hano mu bice byo mu cyo hagati ni ibice mu by'ukuri nakubwira ko ingabo z'u Burundi zashyizemo ibirindiro bikomeye cyane n'ibirindiro umutwe wa M23 ndetse n'umutwe wa Twirwaneho butuvugana batangiye gutabarizwamo n'abanyamurenge bababwira yuko ngo babona neza yuko bagiye kugabwaho ibitero ni ukuvuga ngo mu busanzwe aka karere mu by'ukuri k'imisozi miremire y'umurenge kazwi nko mu cyo hagati Ndondo ya Bijombo ndetse n'ahitwa Bibogobogo no mu bice byitwa Mibunda ndetse na Minembwe hajyaga hagaragara abasirikare b'abarundi ariko batagize gute batarashyizemo ibirindiro bikomeye ubu ngubu noneho bya bikoresho bimaze iminsi bizanywe n'ingabo z'u Burundi biciye mu kiyaga cya Tanganyika harimo n'amashitingi yo gukora kampu
bashyizemo amakampu, ndetse buri kampu yose, buri gace kagiye karimo abasirikare bagera kuri 12 hajya hateretseho imbunda mu misozi yazo. ni imbunda ngo ziteguye isaha n'isaha kugira gute kuza kugaba ibitero. ubwo rero hari n'ibindi bice mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragara neza yuko ashobora kuza kubaho ibintu bibi cyane, nko mu bice byahitwa za Mulimba, mu gace kitwa Matanganika, kano gace kitwa Nganji, ndetse n'ahandi. Biragaragara yuko ahantu hashobora kuza kuba mu by'ukuri ibintu bidasanzwe. Abanyamurenge rero bakaba batangiye gutabaza bavuga bati rwose ni mudutabare, ngo batabaza nyine M23 ndetse ngo bavuga ko ngo FDLR yaba ngiye kugabaho ibitero, kuko FDLR ntago bajya bayitandukanya n'ingabo z'u Burundi. Gusa ingabo z'u Burundi zo zikavuga ko ngo zirimo zirageza ibishoboka byose kugira ngo abangaba n'ubundi ngo korana n'iyo mitwe ya M23 ndetse na Twirwaneho, ngo bakabana nyine mu mazu, dore ko ngo iyo baje ngo bagira gute babana mu mazu nyine mu rwego rwo kugira ngo iyi mitwe irwana ku ruhande rwa leta ngo itabasha kugabamo ibitero mu baturage. Nuko urebye mu bice byo mu Minembwe cyangwa se mu misozi miremire ya Murenge, niyo situation navuga ihari. Ibindi turagira tubakurikiranira tubabwire nk'ibice bya Murambya, hano za Kaziba ndetse n'ahandi. Reka duhite tujya ni Rucuru naho twumva ibihari. Imirwano ikomeye cyane muri Rushuru, byo ibintu byakomeye ndetse kandi bikomeje kuzamba. Icyitwa Rushuru gikomeje kumvikanamo isabaniro ry'imirwano nyuma y'imirwano ikomeye cyane mu gace kitwa Buheri ndetse n'utundi duce dutandukanye twegera ikiyaga cya Edouard. Biravuga yuko bikomeje kugenda bikomera cyane. Wazarendo ndetse kandi n'icyitwa FDLR utibagiye umusirikare w'umurundi bakomeje kurikaya gukara kandi no gukarata ku rwego rudasanzwe. Ubu imihanda yahitwa za Kahunga niho ibintu byakomeye, n'ahitwa za Kanyamondo hari hejuru ya Kayanja niho biri kuvuga yuko ibintu byakomeye ndetse kandi bikomeje kuba ihurizo. Ibi kandi bikomeye nyuma yuko byavuzwe yuko uyu mutwe guhera ku munsi w'ejo wari watangiye kudeployinga abasirikare za Kabindi mu misozi yegereye za Karengera, imisozi yegereye za Katere, imisozi ya za Tongo, iriya misozi yegereye ahitwa za Rubare. Ariko bikavuga yuko nubwo uyu mutwe uri kubikora, FARDC nayo ngo ishaka guhangana ndetse kandi no guhatana mu buryo budasanzwe budasubirwaho ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Situation ni hatari rero Rushuru rwose ibintu byazambye byakomeye cyane. Nk'ubu iriya misozi ya za Kinyamboho, imisozi ya za Buheri, iriya misozi ya za Nyakakoma iri hafi y'ikiyaga cya Edouard, ngo umuturage uhari umutwe wa 23 aramubona akamwikangamo, FDLR aramubona akamwikangamo umusirikare wa FARDC cyangwa se Wazarendo. Biri kuvuga yuko kandi utu duce kwikubitiro hari n'ibice bigiye gutangirwa nabyo gusakwamo imbunda nyuma yuko uyu mutwe watangiye kwikanga yuko FARDC mu bice byinshi bya teritwari ya Rushuru yihishemo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ibintu ni hatari muri Rushuru ndetse by'umwihariko mu Kivu y'Amajyaruguru. Urabona yuko n'iriya misozi ya za Ntungamo, imisozi ya za Buhoma, iriya misozi ya za Nyakinoni, iriya misozi ya za Kambuga, aho hose uyu mutwe ukomeje kuvuga uti kandi nyamara abaturage bahatuye abenshi muri bo ushobora gusanga bafitanye imikoranire na FDLR, dore yuko biri kuvuga yuko ibice bya Rushuru ibyinshi muri byo abagore bahatuye bari bafite abagabo babo babarizwa mu cyitwa FDLR ishobora kuba yateza ikibazo hano muri teritwari ya Rushuru. Ibi kandi byabaye nyuma y'uko iriya misozi ya Buheri ikomeje kumvikanamo imirwano n'utundi dusozi dutandukanye twana muri teritwari ya Rushuru. Ubona ko ibintu byahinduye isura. Ni mu gihe rero naha kuri X naho bivugwa ko yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rwongeye kugaragaza imbaraga zidasanzwe ku mirongo imbere ku rugamba, nyuma y'uko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi aka kanya ibice byinshi bitandukanye imihanda navugaga yuko cyangwa se byagaragaraga yuko igoranye cyane kuba yacungwa bikomeye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ibi biragaragara yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bazanye ingamba zidasanzwe ziganjemo ingamba
ingamba zo gushakisha buryo ki iyi mihanda aba aribo bayikontora mu buryo budasanzwe bwa kinyamwuga. Ubu rero turi kuvugana ahitwa Kabumenge ndetse n'imihanda yegereye ahitwa Kakamba na Ruburure biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ni umuhanda ni ibice bigizwe n'umuhanda w'Utunationali 5 uva Uvira werekeza Bukavu. Ibi bice byegereye ahitwa Kakamba, Ruvungi, Ruburure ndetse n'ahitwa Kisozi utibagiye Kabumenge. Iriya misozi igana ahitwa za Rubarika hafi ya za Kamanyura. Ubu FRDC ndetse kandi n'abasirikare benshi b'abarundi bamaze kwashinga amatako kandi biragaragara yuko ngo nta gahunda bafite yo guhagarara ndetse kandi no gutuza. Ibi byakozwe nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi guhera ku munsi w'ejo ahitwa za Kavimvira, imisozi yegereza Munanira, imisozi yegereza Shenge, Kayaja, Mwange utibagiye Karungwe, imisozi ya za Katongo, Ketu n'ahandi hatandukanye bari batangiye kohereza abasirikare benshi. Rero ibi byashaga amarenga yuko rwose ibintu bishobora kuza gukomera cyane. Ubu rero umusaruro byaje kubyara nuko agace kitwa Ruvungi ngo kakuyemo umutwe wa 23 ahitwa Ruburure, Kakamba, Kabumenge n'ahitwa Kisozi. Bikavuga yuko kandi ubu ikigiye no gukurikiraho iriya misozi ya Bideka na Rubarika nayo ishobora kuba yakurwamo n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Biri guca amarenga yuko rero ngo umujyi wa Bukavu ukomeje kugenda usatirwa cyangwa ukomeje kugenda wototerwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ukurikije buryo ki situation ihagaze urabona yuko ibintu bitoroshye. FDNB ikomeje kuzana ingamba zidasanzwe. Ngayo nguko rero banywanyi, aya ni amakuru akomeye y'ibiri kubera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Navuga ko ibintu bitari mu buryo abaturage bifuza. Reka dusoreze ngaha, ngusabe rero kuri dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ngaha tubashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.